بسم الله الرحمن الرحیم. جی خوندگاه آپ صالح مجتبى باراوی و بدنگ مجتبى باراوی درسا سیمین روش مینا برفا لبرتا و هاوینه دحلیان و داویاوان هات یعنی گهاشت بون روژا پنجشنبه دسر درسا سیمین را 4 روز درباس بوو لبلی هینا درس جبیرا کسی نچوبو و هینا جی او تشتێکو دەرباری کەسێن بنمێژ و بێنمێژ کو بەحس کردبوو لەبەر چاوێ زارۆکە بوو و تازەتیا خۆیان دپاراست. ئاپێ ساڵح پێشی هاتنا زارۆکان چایە خۆ دابوو سەر سۆبێ لەو رازوستانێ لە دەری خستبوو و ئێدی بێ سۆبە نەدبوو. هەنێک قرشکێن پەمبۆ و هەنێک سەرگین خستبوون سۆبێ. محمد ئازاد، عوسمان و عەبدوڵڵاه بە هەڤدوورە لە دەری خستن و کەتن هەندر. ئاپێ ساڵح واندار و نشتن و لێکا یەحیا نەخویایە ئەو لوکما. عوسمان ئەوژی بمەرەجە دبستانێ دەرکەت پشتی وێ من نەدیت. هینا عوسمان گوتنا خۆ نەقەداندبوو کو یەحیا لە دەری خست و کەتە هەندر. ئاپێ ساڵح یەحیاتون کوما؟ یەحیا من هەنێکی لە دەفتەرا خۆیا کو مامۆستا تێدا ماتەماتیک دابوو نویساندن نهێڕی ji bo wê ez derin ketim. Apê Salih hûn zanin em ê îroj li ser çi bipeyivin? Zarokan na em nizanin. Apê Salih em ê îroj li ser xwendinê bipeyivin. Deka bibêjin dema mirov dibêje xwendin çi tê bîra mirov? Muhammed Azad xwendina Qur'anê, xwendina kitêban, xwendina mektebê û mînevana. Yehya xwendina deftera matematikê û edebiyatê. Zarok hinekî keniyan Apê Salih jî guricî û dûvre. Erê ev tev di nava xwendinê de ne. Di her hal û karê xwe de xwendin ji me re pêwîst û lazim e. Lê xwendineke çawa? Ji bo yî çi xwendin û ji bo yî kê? Xwedayê Teala xwendin kiriye fermana xwe ya pêşiyê. Di temamê ayetên Qur'anê de ayeta ku herî pêşiyê daketiye hûn dizanin kîjan e? Osman Xwedê zane wê derheqê xwendinê de be. Lewra ku em li ser xwendinê dipeyivin. Apê Osman hûn jî hînê rêya bersîvê bûn ha. Em li ser nimêjê bipeyivin nimêj, li ser xwendinê bipeyivin xwendin. Lê belê rast e. Ayeta ku cara pêşiyê li şikefta pîroz da dikeve îqra yanî bixwîne ye. Ew û 5 ayetên di serê sûretê Eleq de ne, van ayetana nîşanî me didin ku em dê xwendineke çawa bikin. Ammar hela wê Qur'ana ji singilk deyne em li sûretê Eleq binhêrin. Ammar hema rabû bi rûmet Qur'ana pîroz ji singilk danî û da destê Apê Salih. Apê Salih bismillah got û rahişt Qur'anê. Pêşiya wê li Qur'anê binhêre hat heşêvî û pirsî. Ammar destmêja te hebû ku te rahişta Qur'anê? Ammar erê ez tu carî bê destmêj nayîm dersê. Apê Salih aferin. Heta ku ji destê mirov were merov bi destmêj be baş e. Lewra mirovê ku bi destmêj be dikare timî rahêja Qur'ana pîroz bixwîne, biçe secdeya tîlawetê, nimêjên nafîle bike û bi cemaetî nimêj bike û her wek wana yanî deriyê xêran li ber wî vekiriye. Apê Salih hem mijûl dibû hem jî Qur'an ji qewlikê wê derxist. Ji paş Qur'anê 4-5 pel zîvirand û vaye derket. Ev tiştê ku Apê Salih dikir ji bo zaroka gelekî tiştekî nûh bû. Ta wê gavê dîtibûn ku dê û bavê wan yan yên mezinên wan Qur'anê datînin û wekayê teberrûkê tenê dixwînin û dîsa dixin qewlikê wê, qilifê wê û bi dar de dadikin. Lê Apê Salih dê vê gavê ji wan re behsa naveroka wê bikira. Qur'an bi wan re dipeyivî, tiştek ji wan re digot. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İqra. Bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alaq. İqra ve rabbukel ekrem.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. بخوينا بناوي ربي خويكو تشيكر وي مروف جعلق سپرماكا كو خبر رحمة ديبا دالقان ديا آفران بخوينا ربتا خودي كرمك بيداوية كوي بپينوس بقلم دازانين تشتكو إنسان النزاني بو پیشي وي كر وي فير كر امي جوان 5 آياتين بيروس در كون ري و لسر خواندن بپيون پیشي دوی کو خواندن لسر ناوي خدا به و ما بر بوي و ببه وی خواندنا کو مج خدای ما دور دخه و روجه ده زیوراندن جمره نلازمه مینا بروسکا دمکه ده در دور خرهونی دکه و پاشی رونیا چاوی ریویان دبه و به دست شورشکه به امان برده خواندنا که قرآن پیروز لسر دسکنه همو کس دکارن دخوازی بلا خواندنا وی هبه دخوازی بلا تنبه لورا کو او فرمان اج پیغمبره کی خواندن و نویساندنا وی تنره هاتیه خواندن ان نتنه بحرفان و تیپانه گلک وینه و تشتهنکو جنویساندن بیتر مروف دبنه تأثیر خدا دهیلن و هیسانتر تین خواندن خدای تعالی دخوازه کو ام چیکرنا خواه لسر ناوی وی بخوینن یعنی پیشی دخوازه کو مهرا یکیتیا خویا لسر ما بما بده خواندن چما خواندنا انسان لورا کو انسان بگوتنا خالق عالمه و بدیتنا تمام خودی هشان ده آوا و گونه احسن تقویم ده آوای هری خوش و تیکوز ده هاتیه آفراندن بله کو انسان نزانه به مورا خدای خواه یا لسر خواه ده چروسه بخوینه و نزانه به تو تشتی دنجی به آوای کو تی خواستن بخوینه خواندن فهم کرنه دیتنا نظام و انتظام میه فهم کرنا چه چوا چه دبه و جبو چه بفرمان و خواستنا که چه دبه خواندن مروف دگهینه زانبون تشتکی وره یکو باوی معادم بسایا زانبونه یعنی بسایا وان تشتین کو خدای تعالی نشانی ویدابو سردستی فرشته و ملائکتان هات یعنی دما کو خدای تعالی دخوازه انسانا چه بکه فرشته عجب ماید مینن کاجبو چه ده خدای تعالی وان انسانن ده فطرت وان ده فسادی خوین ریزی ایشیا انکاری و خوین رجاندن هیه چه بکه و تمام کائنات لدورا حیات وان بجوینه و تخینه خدمت وان بوی آوائی کو اوی روش ببه مینا لوکس و صوبه که وان روحنی و گرم بکه روی دنیه مینا صفره که زیافت و وخواندن بنعمتان جوان را بخملینه و بستیر کن عجب ببن روشا آسیمان گردون آوان جوه حیرت آخوره تو برسیو ندیتن و جو خدای تعالی پرسین گلو آرمان جو چیکرن آوان انسانین پر شر چیه خدای تعالی تشتی از نزانم هن تشتی از زانم هن نزانن یعنی تشتی از دبینم هن نابینن گرکو وسایه که ناوی وان تشتانا بزانبن فرشتهان گوتن ام تجکی ماسیان دور پاک ده دیرن و تقدیس دکن جو تشتین کو داره مدایه پیفتر تو زانبونا متونه ایجار خدای تعالی جه آدمی پرسی آدم بسیوا وان تشتین کو خدای تعالی پرسی بودا بوی آوائی
جناب آدم سردستی فریشتیان هات و به فرمانا خدا ji dervê îblîs temam jê re çûn secdeyê. Şeytan bi xwe difiriya û digot: Ez ku ji agir hatim afirandin, çawa ji Ademî re ji axê çêbûye re biçim secdeyê? Naxwe ez ji wî birûmettir im. Lanetullahi aleyh nizanîbû ku agir wesîla ezab e û ji axê ni'metên xweda yên mîna mucewheratan dertên û ji pişta wî Ademê ku xwe jê mezintir digirt bi hezaran pêxemberên ku her yekî ji wan hezar îblîs ji bêrîka xwe derdixe dê were dinyayê. Zarokan mîna banda Teyîbê bêdeng bêdeng gotinên apê Salih dikişandin heşê xwe. Apê Salih cardin vegeriya ser xwendinê û peyva xwe wiha dom kir. Divê ku em bixwînin û bi vê xwendinê bigihêjin keremên Rabbê xwe. Bi xwendina vê dinyahanê ji xwe re bikin bende û destik. Ji qanûnên wê fehm bikin û bi saya wê fehmkirinê bilind bibin. Elmê astronomiyê bixwînin, rêya firandinê keşf bikin û bi aletên mîna firoke û fiza bifirin. Dema ku rê Adem tê dinyê hayî wî tiştekî tune û tiştekî nizane. Ji dergûşê hettanî 15-16 salî bi zorê zirar û fêda xwe fehm dike û hettanî gorê jî teelîmê distîne û hîna jî dawî li cehalet û nezaniya wî nayê. Her ku dixwîne zane ku tiştekî nizane. Ecêb e ku hinek mirov hettanî taliya temenê xwe dixwînin lêbelê nizanin ku nizanin. Yani nezaniya xwe jî fehm nakin. Ji mirovekî bi zaniyariya xwe dengdayî derheqê zanebûna wî de dipirsin, wî jî wiha bersiv daye: Ez tiştekî tenê zanim, ew jî ku ez tiştekî nizanim. Kefta zanînê ya pêşiyê bi min hînbûna nizanimê ye. Lêbelê heywan ne mîna me ne, mîna ku li alemeke dinê teelîm dîtibin, perwerde bûbin û hatibin. Hinek heywan hene di sê-çar rojan, hinek jê di sê-çar saetan de hînî şertên jiyana dinyê dibin. Ma kê hunera hingiv çêkirinê rêmêşa hingivîn daye? Çêlek, mîh û heywanên dinê yên bi guhan di kîjan xwendegeha şîrçêkirinê de xwendine û kê hînî kêzika hevirmêş kiriye ku tu yê bi vî awayî hevirmêş îpek çêbikî. Ji wan mînekan tê femkirin ku karê heywanan ne teelîm û zanebûn e, bi senetê ku Xalixê kaînatê rê wan daye pêşî wan kiriye emelkirin e. Lêbelê ji bo yî însana hew rêya xwendin û teelîmê xuya dike. Wekî dinê ji bilindbûna wî re rê tune ye û heta wê ji heywanan jî xerabtir bibe. Eger ku nexwîne, mejiyê xwe ruhnî neke, nikare ber xwe bibîne, nikare rêya xwe nas bike, nikare heta xwe nas bike. Hûn ti carî li piçikbûna xwe nenihêrin û li ber nekevin. Ma hûn nabînin ku ji tovekî, tixumekî piçûk di binê teelîmê de dirize, darek ecêb, tevî gewde, gulî, pel û berê xwe derdikeve. Wî tovê ku bi teelîm û zanebûnê mezin bûye, êdî hatiye wê kerta ku ah û heriyê dixwe, dike ber û fêkiyên mîna mucewheratan pêşkêşî nerîn û me'deya mirovan dike. Xwendin mîna fanosê ye, yan mîna şiva Hezretî Musa ye ku temamê sihirên sihirbaza dadiqurtîne û betal dike. Cihê ku xwendin lê hebe û xwendin ji armanc û rêya xwe derneketibe, xapandin, hîlebazî û neheqî lê cih nagire û xwe bi xwe mîna berfa bertava havînê dihele û ber bi welatên nezanan de diçe.
مگوت مینا فانوسیه لورا روناهی فانوسی تاریتی و شورش محودك و داد قرتینه سیدای بدع زمان دمال ناو عشیر ما کردا دگره دناو مده سی نخوشین مزن دبینه اختلاف جهفکتن و بهفکتن فقیری یعنی جارتی و آسیم نزانی و تینه زمان که وان هر سی نیارانا پشتا کردا شکاندیه جمره درمان جی وان هر سی گوتنا نویساندیه هنر صنعت یکیتی و زانین یعنی معرفت و دبیجه شیرت امنا پاشی خواندن 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 دسته هفگرتن دسته هفگرتن دسته هفگرتن دبک وره هشما و ام ببیجن کاجکو خواندنا دبستان ما بر بخوده و دبه لورا ام جشيبونا مروف بقرن حتى تشيبونا كائنات تذكي دسبيرن سببا وتبعاته دماكو مروف برشافكا كفر دينا وبرشافكا باوريه بدا برشافين خوا كائنات قون وشكل دقهرينا نال و دربين خداي دولوفان و دولوفين لسر هر ذره كي دشروشن و خوره باور بیرانان ددن هر کسکی باورمند وان ناو صفت خود تعالی یل سر کائنات تجلی دکن دبینه هر متفنینک اوین کو لسر علم دنیاوی لیکولین چه دکن باور بیران دبینه کو علم وی خود سپیر ناوکی خدا مروب حکیم ناو خدای شافی دفن خدا دبینه پیزپور آبوری اکونومیست ناو رزاق دخوینه و هر وکی دن به تایبتی لسر ما فرض و شرط کو ام دین خواه باش بزانن لو رئی روش تمام انسانا محتاجی دین می پیروزن و جتنبوناوی مروف مینا هوون ورسرکر وحشی بهف کتنا و هستین هفودو دکورسینن دکا هیوین من طوفين من ين دبني تعليمي دا جبو دارك بفيكي درزن بخبتن جبونا خدا لبر كتاب رونن و دين خدا جي بميجن و مينا ميان شيركي پاك و پاقش بدن برخكن امتا مصطفى صلاوين خدا لسربن درسا چارمين روجا پنجشنبه لسر خواندن مجول بوبون جبوی وی قاسه دهندره زاروکان ده حس کرنا خواندن وسا پیشتا چوبوکو ندهات گوتن محمد آزاد جو کتابخانه یا پرتوکخانه دبستان پرتوکک گرته بو و خوانده بو خواندن چقاس خوشه جی قاسی کو آپه ساله گوته بو جی خوشتره لیبله دوی پرتوکا کو خوانده بو ده تشتکی بالا محمد آزاد کشانده بو برایت ظالم بجی مظلوم بجی آلیکاریا وی بکه او پسهانه ضعف هشه محمد آزاد بخواه مشغول دکر چوا دبکو اسلام دستور ده ویه که درسا چارمین هینا دست به نکر بو محمد آزاد او پرساخه یا کو او مشغول دکر جا آپی صالح کر آپی صالح چه پرسک دلال توی پرسا جو که گهداری کر محمد آزاد من جو تو کسی سحنه کریه وی روژه من جو پرتوکخانه دبستانه گرته بو دوی ده درباست بو زحف کیف آپی صالح هاتبو که زاروکان دست بخواندنا پرتوکان کرنه خواه بخواه دو گوت ایدی دماکو اجه زاروکان را پرتوکان بینم هات آپی صالح محمد آزاد وی گوتنا کتا گوتنا حضرت پیغمبر سلاوین خوده لسر بایه آزاد تجربه حدیثات چه فهم کر محمد آزاد دماکو برای مروف و یکی دینه لحودو بخن ده هر حال و کاری ده آلی کاری برای خواه بکن
Apê Salih Abdullah birazî min te ji vê hedîsê çi fehm kir? Abdullah min jî wekayê Muhammed Azad fehm kir. Apê Salih li ber xwe nekevin lêbelê we her duyan jî şaş fehm kiriye. Mena wê ev e ku dema birayê we û yekî dinê şer bikin. Ger birayê we li ser heqiyê be û ji bona mafê xwe şer dike, hetanî ku birayê we bigihêje mafê xwe, alîkariya birayê xwe bikin. Na ku birayê we neheq be, derbasî pêşiya wê neheqiyê bibin, yanê nehêlin ku birayê we neheqiyê bike. Bi vî awayî ji zilma wî vegerînin û bi vê tevgera xwe alîkariya birayê xwe yê neheq bikin. Yan na wî pêxemberê ku temamê temenê xwe ji bo yî bicîhbûna edalet û wekheviyê borandiye û hîna pêxemberî jê re nehatibû jî li hember zordestên Mekke civata Xulful Fudûl çêkiriye, çawa dibe ku alîkariya neheqan bike? Te fehm kir Muhammed Azad? Muhammed Azad erê min alîkariya zalim fehm kir. Apê Salih Osman em ê bi çi awî alîkariya zalim bikin? Osman em ê nehêlin ku zilmê bike. Bi vî awayî. Apê Salih vê pirsa jî ji Emmar û Abdullah re ye. Dema ku we xerabiyek dît, hûn ê çi bikin? Abdullah em ê ji wê derê dûr bikevin. Emmar em ê têkilî wê nebaşiyê nebin. Apê Salih baş guhê xwe bidinê. Dema ku we nebaşiyek dît, bi destê xwe rakin. An nehêlin werekirin. Dema ku tiştek ji destê we nehat, yan we nikarîbû bi destên xwe têkil bibin, bi zimanê xwe tevlî bibin, nebaşiya wê bêjin. Ger hûn bi zimanê xwe jî nikaribin û we negot, qenebe bi dilê xwe ji wî karê xebîs hez nekin û neyartiya wî kara di dilê xwe de xwedî bikin. Ku ev jî kerta baweriyê ya herî hindik e. Vê yeke hanê hedîsa Cenabê Pêxember e. Apê Salih wekî din tu pirsên we hene Muhammed Azad? Apê Salih ji me re hinekî behsa heyata Hezretî Pêxember silavên Xwedê lê bin bike. Apê Salih hûn dixwazin bila jiyana Hezretî Pêxember silavên Xwedê lê bin bimîne derseke dinê, dibe? Abdullah çima apû? Apê Salih jiyana Pêxemberê me bi tena serê xwe em ê li ser wê bisekinin, ji bona hinekî bêtefhamkirin. Lewra bi tena xwe dersek têrê nake jî. Gelekî dirêj e. Ma dersek çi ye? 23 salên ku li gora hezkirina Xwedayê Teala hatiye ajotin, bi dersek du dersan naqede. Muhammed Azad çawa ku em jiyana Hezretî Pêxember nizanin, em wisa jî Qur'anê nizanin. Ma Apê Salih li çi digeriya? Ji xwe ew jî li fersendeke wiha digeriya. Apê Salih dibe lêbelê ji bo dersa Qur'anê divê ku hûn her roj werin. Rojê nîv saet bes e. Hûn dikarin her roj werin? Tevan bi hev dûr e? Erê ma rojê nîv saet çi ye? Em karin ji bona kitêba Xwedayê xwe rojê saetekê jî bên. Kêfa Apê Salih zehf dicîbû, lewra wan tovên ku çandibû, hêdî hêdî di wan dilên gerd û taze de mîna sosin û reyhanan şîn dibûn û baxekî Gulîstanê geş dibû. Apê Salih eferim ji we re, hêviyên dilên min, elîfbêtikên we jî bila li ser min bin. We bi vê xwestina xwe gelekî kêfa min anî. Ma ez Qur'anê rê we nedim, ez ê çi rê we bidim? Ji xwe temamê elmên dinê ji bo ku mirov rastiya nava Qur'anê bizanibe pêlikin. Ji alîkê de em ê di wan pêlikan de hilkişin ser minara Qur'anê, ji alîkî de jî em ê
فێری خوێندنا قورئانê ya ji rûyê wê de bibin. Pêxemberê me silavên Xwedê lê bin dibêje bi xêrtirên we ewên Qur'anê dixwînin û didin xwendinin. Wê Qur'ana ku Xwedayê Teala xwestinên xwe yê ji me xistiye nava wê. Wê Qur'ana ku bi kevnbûna dem û dinyayê rext û ciwan dibe. Wê Qur'ana ku temamê kafiran bicivin nikarin serî bi sûretekî wê re derxin û mînanî wê bînin. Wê Qur'ana ku li cem me zimanê alema xeybê ye. Wê Qur'ana ku ji heyata me ya di nava tarîtiyê de maye weke çira û fanosê heyv û rojê ye. Wê Qur'ana ku qanûn û darazên wê ji kelama ezelî hatiye û ew ê biçe heta ebedê, yanî şerîeteke bêmînak û daîmî pêşkêşî mirovahiyê kiriye. Wê Qur'ana ku ji cirkî çirûsî hetanî niha temamên neyarên wê yên bêeman xwestine ku nûra wê vemirînin, lêbelê her ku diçe ronahiya wê bêhtir dibe, bi wê ronahiya xwe cî û war li perçimonkan teng kiriye. Ma ez kî me? Hedê min e ku pesnê Qur'ana pîroz bidim, bi peyv û gotinên dawî lêhatî û fanî bêguman tarîfa tiştekî bêdawî ger were kirin jî li hember behrê mîna peşkeke baranê ye. Bi van gotinên apê salih ku tev di heq û heqîqet bûn, xwestina zarokan ji yekê derketibû dihan. Kîjan roja ku me Qur'an xwend û rastiyên nava wê fehm kir, dê wê rojê nesleke zêrîn çê bibe û esra xwe ji şevreşê derxîne û bigihîne ronahiyê. Ronahiya zanebûnê, ronahiya li hevhatin, destê hevgirtin, huner û pêşveçûnê. Wê dema ku em li dû Qur'ana pîroz diçûn, Ewropaya ku îroj me bi çand, huner û zanebûna fenî bende û gulam girtiye, xwendevan dişandin medreseyên me û dest digirtin. Ji wê dema ku me berê xwe zî îslamê zîvirand, mîna zarokan bi kêf û zewqê ketin, em di ciyê xwe de man, heta ku em gihaştin îroj ku mîna şeveke tarî ye. Lêberê hêvîdar bin, sibehên şevên tarî gelekî nêzîkin û li pêyî zivistana xedar bihara rengîn serê xwe derdixe hebûnê. Bi mînakî vê xwestina we ya li hember zanebûn û hênbûnê hêviyek wisa di dilê min de hêşîn dike ku sed tavên havînê lêxin jî nikarin hişk bikin. Hûn dê bixwînin pêşiya pêşî derdora xwe, dawiyê jî rizgarkirina temamê mirovahiyê. Çawa ku pêxemberê me silavên Xwedê lê bin bi tena serê xwe derket, li hember xeletî û çewtiyan mîna şêran ceng kir û pêşiyê gelê xwe yê Ereb, dawiyê jî ev nûrahanê ya pîroz gihande temamê mirovahî û însaniyetê. Apê salih hinekî rawesta û paşiyê jî ji Ebdullah re. Ebdullah, hela ji kî derê şûşeyên çayê bîne, em çaya xwe dem bikin. Qutîkeke piskûvîtan heye wê jî bîne. Gavek şûn de zarokan piskûvîtên xwe bi çayê xwarin û bi hêviyeke nûh ji hinda apê salih veqetiyan.